munsi turagaruka ku rugendo rw'umwe mu bayobozi bakomeye ku mugabane wa Afurika, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo wavutse mu muryango w'ubutegetsi yaciye mu nzira zitari zoroshye mbere yo kugera ku ntebe y'ubuyobozi. Waba warigeze kumva ko yigeze no gukora akazi ko kugeza pizza mu Bubiligi? Reka dusubire inyuma turebe aho yavuye, inzira yanyuzemo, nuko yageze ku rwego rwo kuba umwe mu bayobozi b'ibihugu bikize ku mutungo kamere muri Afurika. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavukiye i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuwa 13 Kamena mu 1963. Ni umuhungu wa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, umwe mu banyapolitiki b'inararibonye muri DRC washinze ishyaka rya UPDS. Se yari umwe mu barwanyaga ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko, byatumye umuryango wa Felix uba mu buzima bw'ubuhungiro no kwibasirwa n'akarengane ka politiki. Mu bwana bwe, Felix Tshisekedi yakuze mu muryango w'abanyapolitiki, byamuhaye amahirwe yo gukurira mu mwuka wa politiki. Kubera ibibazo bya politiki se yari ahanganye nabyo, Felix yakuze atabona amahirwe yo kubaho mu buzima busanzwe nk'abandi bana. Maze mu 1985, we n'umuryango we bahungiye mu Bubiligi aho yakomereje amashuri ye. Mu gihe yari mu Bubiligi, Felix Tshisekedi yize mu mashuri yisumbuye no muri kaminuza, aho yigaga ibijyanye n'imiyoborere n'ubucuruzi. Nubwo yari umunyeshuri, yagize uruhare rugaragara mu bikorwa bya politiki by'ishyaka rya UPDS. Mu myaka yakurikiyeho, Tshisekedi yatangiye kugira uruhare mu buyobozi bw'ishyaka ryabo, cyane cyane abinyujije mu miryango y'urubyiruko y'ishyaka. Ubuzima bwe bwa politiki bwatangiye kwigaragaza nubwo yari akiri umusore. Mu 2008, Felix Tshisekedi yatorewe kuba umunyamabanga mukuru ushinzwe ububanyi n'amahanga muri UPDF. Icyo gihe ishyaka ryabo ryari rihanganye n'ubutegetsi bwa Joseph Kabila wari umaze imyaka irenga 10 ku butegetsi. Muri iyo myaka, Tshisekedi yagiye agaragara nk'umwe mu bayobozi bakomeye b'ishyaka, ariko benshi bamureberaga nk'uzamuka. mu izina rya se Etienne Tshisekedi yakomeje ibikorwa bya politiki, afasha ishyaka gutegura amatora n'ubutumwa bwaryo mu gihugu no hanze. Mu 2011, Etienne Tshisekedi yiyamamarije umwanya wa perezida, ariko amatora yagaragayemo ibibazo bikomeye bituma atemera ibyavuye mu matora. Felix Tshisekedi yari umwe mu bari ku isonga mu kwamagana ubutegetsi bwa Kabila. Mu 2016, Etienne Tshisekedi yakomeje kuyobora negotiations yo guharanira impinduka za politiki muri DRC. Icyakora mu 2017 yapfuye atarangije intego ze zo kuyobora igihugu, asiga ishyaka UPDS rishaka undi muyobozi ukomeye. Felix Tshisekedi yaje kugirwa umuyobozi w'ishyaka asimbuye se. Mu 2018, Felix Tshisekedi yemejwe nk'umukandida w'ishyaka UPDS mu matora ya perezida. Icyo gihe yari ahanganye n'abandi bakandida bakomeye barimo Emmanuel Ramazani Shadary wari ushyigikiwe na Kabila na Martin Fayulu wari ushyigikiwe n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Kwa 30 Ukuboza 2018, amatora yarakozwe, ariko habaye impaka nyinshi ku byayavuyemo. Komisiyo y'amatora yemeje ko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ariwe watsinze, nubwo hari amajwi menshi yagaragazaga ko Fayulu ashobora kuba ariwe watsinze. Byateye impaka nyinshi, ariko Tshisekedi yarahiriye kuba perezida wa DRC kuwa 24 Mutarama mu 2019. Abaperezida wa mbere uturutse mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kuva igihugu cyabona ubwigenge mu 1960. Muri manda ye ya mbere, Felix Tshisekedi yahuye n'ibibazo bikomeye by'umutekano, ubukungu n'imiyoborere. Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwakomeje kwibasirwa n'imitwe yitwaje intwaro, harimo M23, ADF n'indi mitwe y'iterabwoba. Leta yashyizeho ibihe bidasanzwe mu ntara za Kivu ya ruguru na Ruturi, ariko umutekano ntiwagarutse uko byari byitezwe. Imishyikirano na bimwe mu bihugu by'akarere yarageragejwe, ariko ibibazo by'umutekano bikomeza kuba ingorabahizi. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yashishikarije ishoramari, cyane cyane mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Yagerageje gusana imihanda no guteza imbere serivisi rusange nka gahunda y'uburezi bwa rusange, ariko hakiri ibibazo by'ubushobozi buke bwa leta.
ubutegetsi bwe bwagize ikibazo cyo kugirana ibibazo n'ishyaka ryari ku butegetsi mbere PPRD rya Joseph Kabila. Mu 2021 yaciye umubano wa politiki n'ishyaka rya Kabila ashinga guverinoma nshya yiswe Union Sacrée igizwe n'amashyaka amushyigikiye. Mu Kuboza 2023 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatorewe manda ye ya kabiri n'amajwi 73% nubwo amatora yemejwe na komisiyo y'amatora batavuga rumwe nawe ntibabyemeye bavuga ko habayemo uburiganya. Ese waba warigeze kumva inkuru ivuga ko Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yigeze kuba nk'umukozi ugemura pizza ku bakiriya mu gihugu cy'Ububiligi? Reka tugaruke kuri iyi nkuru. Inkuru ivuga ko Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yigeze gukora akazi ko kugeza pizza mu Bubiligi yaturutse ku mugambo yavuzwe na Perezida Paul Kagame mu kiganiro aherutse gutanga. Muri icyo kiganiro, Perezida Kagame yavuze ko Tshisekedi yamaze imyaka myinshi mu Bubiligi aho yakoraga imirimo itandukanye irimo no kugeza pizza ku bakiriya. Yakomeje avuga ko nyiri resitora yitwa Pizzeria Godot iherereye i Bruxelles. Francisco Piscopo yavuze ko Tshisekedi atigeze yitwara neza muri ako kazi ndetse akavuga ko atari umuntu ushoboye no kugeza pizza neza, none akaba yabaye perezida wa Repubulika. Iyi nkuru yakwirakwiriye cyane ku mbuga nkoranyambaga aho abantu benshi bayifashe nk'ikimenyetso cy'ubushobozi buke bwa Perezida Tshisekedi no kuyobora igihugu. Hari nk'abanditsi nka Tom Ndahiro banditse ibitekerezo bishimangira ko amateka ya Tshisekedi nk'umukozi wo kugeza pizza ashushanya imiyoborere y'idahwitse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa hari abavuga ko iyi nkuru ishobora kuba ari igitekerezo cy'ubushotoranyi cyangwa politiki yo gusebanya, cyane ko Tshisekedi akomoka mu muryango w'abanyapolitiki bakomeye kandi bikaba bidakunze kubaho ko abana b'abategetsi bakora imirimo nk'iyo mu mahanga, bityo bamwe bafata iyi nkuru nk'ikigereranyo cy'imiyoborere ye aho kuba ukuri kw'amateka ye. Ese ubutaha tuzavuge ku nkuru ya Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo uko yakoraga akazi ko gutwara pizza mu Bubiligi. Njye twabanye na Thierry Areniyigena. Iyi ni TTV.